Na semo de say salt here obekumi because so no we so was so a giant pan who so fe I then can say so the hotel obi betimi aba be ru man obekunkum rough was what hotel obekume was ye ne hyeda fa odwan bekuta na me na ema ne sa kwankyere no na wonye duru ho na obisa wa kasa wo boba afode no bema wo wuram na wonya entape mechro de ye eno no duru ho anso ampala na samo edoma na be dan because who Samuel power is a great prophet into who na pen major prophet na be dey no dey ba now be there was me baba for there was okay wo wura mu wie na just nyame atrike no come on and me see 2022 nyame be trick konfo bia ho omani be ba ho so no maso be say chew come to yem tinani ban ho so no afina kire say Samuel gina na okwa ura jesi man fie ho no hu Eliab no hwe ne tenten ne kase gentleman pa opia say this is the one because my dream dem ye sure pa say no nim say nyame de obi ba besi so sa ne David tietia we awon na ho kono obey ne mo hwe de we giant say so eso na wo wasade a ane be Eliab wo ye ya wo be hwe nya nyame wo hwe wo na trick agu ne tirim wo hwe ne ma na fe wabohu nyame say hey Samuel wonye sanfom so no menye sa wo de wo hwe de etia nipa na me nyame de me hwe nipa komem mempa no meyi no etumi bi nipa ye wo kwasore kura wo hwe nipa na wo preach ni dibia wo ko adwuma mu wo hwe ni pye wo ko ware no ebia be ma na wo ba na wo hye srifes bi sara wo de sa hye ni nikamu no wo se wo pero wo popi ade ya menika ba ko so obi wo memfa ne se hu no obi wo kumase ana wo borigana wo kofie nya oba bi kwase na ofiri so we Ashanti voter region na make us be ani pan so central region of be say eh ani ekwa wo no mom so ka se wo free Canada Germany the Arabia me Germany ni Canada ni Holland how they ben they me yeah no so ka say wo free esiwa de o so hoye siwa another Nangamega say Adom 106.3 FM. This is radio. Come to yem nyame baby bia ma fe mame ma sofi akwaba na yenko nyame asemu enti die rade ahyase bia na watom bible eti osufren so from patch mamu nyina akwaba ni mame difo patch no bia ho ye de radio Yesu adaroma Yesu ni nyina ho ye de Yesu adaroma radio mama ye ya na makame Yesu rade na no ye she dwumadie biase odifo bampache omompa ye na yenkonya mensem medas wa wadin kunum na okoso a odin kunum maye anopai asedanka odin papa wabie yen wa ma yan hoden ye ba betena ha eye wadom na ode adom yen yes lord yeda wase wo ho ebinum nya ne sei wodi achen ya yentua sika bia baba yeda wase afi ye bom pa epaje tiefo nyina aba wanim ewade me mpa ebo ne se enasem me ne nufu nsuo enkososo bia takramaso momunya ho mfasode ye nyina ya ka se wo Kristo odi anyonyam afi me bom pa epaje wako aba wanim ewade wona wo fa no enene kasa ewade me stress tena se mo wako antena wo stress so ewade kasa fa no musasu bonten mempem mfa yemu mfa mfasode mre na nsu abama yen na mfa nyonyam nyina ama odin yada wase se wo yentem Yesu Kristo din mu ene ya bompa ye amen 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 amen
Rose or Sandazi can want some actually and I'm dead. Na say twinkwan na sia wo de atwa no ara na bade ebebem oye oti mafu onu na obedi amame oye opantra fo yesu betra me cry yesu my faith Yanko Nyamiasim, Bedini Boshe. So, Enra, Yakin Kan Nyamiasem, Efree, Lucas and Papa, Etia, ye, and Watri, Ninchichimua, ye, Edunumino, Edi, Eba Fom, and Yakin Kanye, Mamin Kanka Krana, as of no, and Fabinson Tuatuasu, Emaye. Or say, Luke chapter 8, verse 22. Me kai fra sante chokun mukakra se na eba se debi oni nesuafo no kotena akudumu na okatre won se moma yentwa enko otadie no eja no hoa na wohare ekoi edunu miensa na worikro na wodai na enframa kesie bi bo ehunu ba otadie no eso nanso ebufa wonso na wo amanehunu mu 24 na oba ne nchen benyane no se wura yeyira na osori tia enframa ne ensuo no ewhoro no na ejai eyedin na wose won ho ese mujidie wahin na usrui na eye won wanwa. Oh, amen. Reverend Baba ana makinkan yes mwani enko enra excuse me enra ye to me ye bobo hu na madwen asem we ya me fa verse 22 no or say one day Jesus said to his disciples that could be debi and yesu catch him say let's go over to the other side. Na trust MC okan ye no isuafunu etie ye e ma omkofo kudo na kudo no omfu ye no mu e na Yesu die e okudo na Yesu die okudo se kudo no ko e ne mframa boy ne hum kese pa ne tuye ne hum no tu no si ne hum a na sese de e betumi kurokuo mu because no mo oso wo nkwa na yehu papa orafuti asemu wei one wani Yesu ena no ye leader ena esuafo no enso hye Yesu ase sabre no na Yesu oye nsenkyereni osayare o manipa emneniti o mawufo esore nante inti crowd bebre di nechi a na chese wo mo bo mo abaso boda baso but that could catch you say isuafo bebi ayeti bebi ayewe mo mayenko bebi fufuro isuafo no tie empem bebre tie ebia me no ka say me for political side no o mampenia mo appointment say bia tena ministry here for some time. But maybe say one day so mampeni ka say fisa ministry wanna call the other side that you may not understand. Ubeka so me perform well. Office now one baby or one. Ye ka say call the next other side. Ubeka say obi a mi ye djuma wo hakama nipa nyina ji agimi atum. E na ode mi ko be foforo. One day so fu bi
ebia ye beka cho se baby a wo no free on ko baby foforo the question is as we betie ana say obey different issue altogether. Bible say bra Yesu kai no esuafo no tie identity dey say ko other side. Now matrasi adwonwon say ebia wo ahi yemfa ne sa Adom FM. You may think say we a champion. Yes, okay, move to the other side. Because we both modern power. Nemo baby wa afina yesha sia o ha ho. Kona koshe na so betumi aye champion na. Entu bo say football abi wo Ghana. Unso ya de pa. But ye tonu kodu amanani a na utumu say sa nipa na ye so ya de pa ne modern mo form. Eti anytime ye ka say move to the other side, maybe ye pese ye say is it true say wan ho odin ene modern mo na obo we are there who dim one betumi a move na so only if afoforo kosi a betumi eno mo appear na move to the other side. It moving to the other side, you know, is also for you to prove yourself. Say truly me ko wa metumi prove me ho. It moving you from one side to the other side and your money take another thing. I mean one say bra wo move ye no ene ehum ne ye de etu ye most at times me a leader be hunu wo nya hunu ye. You see, bra no mo esre no so no se hum ni tu osre no so a enka bia wo nya bebi nkose enka bia bi po betumi abu aba bebo wo se hum ni tu e wo bra no mo osre no so a enka betu nkwa bon futuro e magno ele ekowure wo mani enka bibi betu wo. But the leader Jesus Christ, he saw it before. Say let's move to the other side. It is sometimes when you say move to the other side, you are moving to the other side for your own safety. What you say? Because bre hum ni tu yen etu wo bre no mo pro no so a wo wuti kuduom enti at least to kra bibi wo ho a ebo ho ban. Move to the other side. Anytime we can say move to the other side no enye ne bone so. Most of times any you do negative and a masha sorry ase and a sorry you do baby afi de me simple be ye nhira de ama me sa bri mi sofu pani say me nsan ko baby foforo. Why? Sasofu way on pemasem. But let me tell you, maybe you're moving to the other side. It will be a turnaround in your life. Mikai, Madam for Sofu be Sofu Tony Efinu or Assemblies of God. Sorry, your friends in Central Region B. Onokra no yom secretary. Papa way no ye juma ewotema. No when your promotion ye be manu dan ye be manu cars ni ade or say Nyankopon si minkwe kurase. Na menkoti asore Tony I say no Nyankopon say menkwe kurase na menkoti asore mama sofu me ne ukasa ndey ukọ man de suso she kurase o but okuta prado ene ne car o move to the other side no won ena missionaries be beto no say o she kura na so ye adwuma so ye de no be hia car se eboa no. And sometimes and all the time I'm moving to the other side, you know, who call says a Nipano town. But we lead the beauty of Collier or who what is going to happen to you. No, to make us say move to this place. I must move qua a whom day to me. At the same time, listen to this. Moving you to the other side, you know. You see, like I was saying, now you super say who prove my point. Samu ya farefu wa mulim send your control boater. Move to the other side. Na nia wu kwa no pam nia wu ye ni nyina wo bo hu samrane so you good in move. Enti bre o move ye na humni 2 year. Enti bre humni 2 year no wo mu de experience ye bia they couldn't. And then they have to fall on the master. Orofu tie me. Me see. Moving you to the other side you must prove your point. Na se mu ye dia go to the master. Go to the master. At the same time, we see anytime you play football, that's a good, very good coach. Or just any ball no call for the next one. No, see now who me change new position. Konakoboha. Me guys coach be Bagana. Or Bagana or the strikers every year defenders or the defenders call strikers, and they were performing marvelously. Anytime they are moving into the other side, please calm down. To say nation for the one more year. Say wey na me master kan ye woman ko ye dede we chiri woman ko kun we chiri woman ka san for master no but rather they obey ne hum to ye no okomoche. This is another thing I'm person who as a leader say would obi ko baby anaso ni obi ko bim na so how ba na so ba won chen
listen to the person. Men kasa wo de wonim hwe. But listen to him. According to Bible, Yesu tie wo mo. But Yesu tie wo mo wie ye no, and ohun say no. Let me solve the problem for them. And Yesu e kasa kire hum no, ne hum no eyedi. Me bisa wo say as a leader, oba no se wase no be kan the problem kire. What have you done about it? Yesu anka na no andum. But Jesus did something about it. Adentia essence onu no say mo mese ne yenko. Nipa no baby odi na koto no obrewu. Oh how no from no. So what are you also doing? And you so complaining to do. But bra Yesu ti complain no. Oye we no catch am say muntie. Mujidi no wehimfa. Sanama bi wo ye the faith. Enti mo mujidi ni ntu minjina na enya adwuma. Na so mo be mo jedi agina na wotumi aye adwuma. Na me make anything around move to the other side. There's a purpose. Really na negative. Me mpa bo no say we dey boa. Now we move to the other side. Let me say this. Also, let me say this. I know an associate pastor. The senior man pulpit. Na o preach yen. O say then am obeti good message as in papa. Tio. The master need you correct. And no man who crying good. Come on some nyina. Okay, was okay. A free neko sa uno nim nsem papa no kana me preaching na nye dia. Go. Another person, the same thing. Oh, preaching you and master ni jam. No koda no, or no who say, Sana papa no jinana so yenya mijumana so koda. And easy attack. Intinian person who wahane say, we should be obedient to our masters, ye respect to them. So my opportunity, my yenye pampa. Na so ye pampa, obi jao. Mempai bone se bane so mampeni se nde oye reshafura. Ma obi nko mampeni nche nko kanchire ne say don't do it. Na nipa we obo modern, but bia baby obo modern we do point bia si ye yile mfiri wa. E de nanim guase ne na hwe ase ebeba. Move to the other side for your own safety. E ware nshiramu. Adom 106.3 FM and I would see Adom Ahengua Jumedia Edin Kan Yakenkan Efree ma Lucas and Papa eating what train chichimuye eduno emino. There Reverend Eric Fire no Didi is a washiam bibiro. Odi for ba winning. No na me yes ye babu win sense so far can be but on say abra yesu sorry o kan sembi o ye ni nyina wie na o ka kire mu se mo amugidi sha o kan kire ni ya yesu no e kirekirefo na chese wodi ka kirekire wo mu ani besisie ti no de wo mu nam but yesu nyase na wadasa eno on se teacher for kire wade a ye wo exams enti de waka kire wo nyina no o hwese wo mu de be ye adwuma hanko nya waka wie Antwaso baby cry unko yesi yetua ho ne yesi yentimi nipa ne ba was still no so saka as mu a mugidie den mu ni gidie enso di gidie na ma wo mo the moment obaji Yesu Kristo din di ye ma wutumi se be nyame ba enti tumi na Yesu de kasa no odi amaye odi foba yanka ni nyina bebre wo Mendega greka na meka so odi bebre wo na meka se onyankopon de adoma kyede ama obi bia se onfanya adwuma odi adoma kyede adu obi amu se sa adoma kyede nfa ya adwuma wanfa ma okeke wanfa ma se fatuna fie wanfa ma se fa bobre bi a odi ma wo se wo so beba mfa soa den ama no osu beba mfaso de ama no enu nti no de sa adoma kyede ne de ma wo onipa da sani bi o wasase so onyankopon de adoma kyede ama no na afia bedu mre bi no adoma kyede no de ma no bebi sa se gwadwo kwame afia o de adoma kyede na o de ma ewo hin no onipa da sani bi aso ba ko gyina nyame no o se wonnwuma ba den ebedi wachi sana na ya papa ye kan wo firi ho no wo ko no wonnwuma wo ye no edi wachi sania o kase papa ne se obekọ ekurase akwa ye adwuma owe
okwa krazi kwa ye adwuma ne nnwuma edi na chine ma eka nkrofo kuma ma ye den ye to ka kese ye den ma no se fa ye adwuma nze adoma chedie biara nyame de ama onyankopon pese odi ye adwuma na eso ye eba emfaso ma foforo eso eba mfaso ma foforo se eso ama mfaso ama foforo da chi awurade wasam ye de ebisa enti adie bi ade ama hwe se ube ni ye enka se mentumi nya na se odi ama no nko ade odi ma wo se bibi e pie film emfasode ba eso aba ma afoforo ede enya bi ene ntina se na mokra mo ne me 90 bebre mo ne me anante ma kire mo ma kansa ma kese de akire mo munwuma ne sen mo didie ne sen me ne ma anante so ade a me de awura mumu no me hu bibia o mumu en onyankopon onfra ye keke ofrew edi bibi sa won se ye se na ye papa ken ye mra ye bo betu afiri ase ko be foforo baby na se wo firi ho ye hu nyoma bi ade wo ye wonyuma bi a wo ye ye a egu ho adi adanse ne ye de wako baby foforo na se ye frew wo firi ho ne ye hu bibi a wo hu de a na urade wasam ye de ebisa wo wanfa chade na ma ye keke ebedu me be say wonyuma ne sen enwuma wo beye ya na edi wani mu no ya say wonyuma di wachi enti enwuma wo beye ya edi wachi ne nyina na ojira na ye bisaw na afi ye bisa na ade na ode ma wo no atede na mede ma wo ahode na mede ma wo no nyansa na mede ma wo say fa betu akra na fa be ye nyoma ma foforo nyamfa so de ne no wo he enti onipa da sane bia no awurade de bibia ma Adom ese unya ho eden emfasode ba na awurade so nya ho emfasode e ma afoforo na afoforo di ho adanse me samba chato ema ogidie no ehim abribia bonsam ehwehwe no mereyo ne ade no ade abonsam pene kese pa ye ogidie no the fear and to the Bible ma fear not and a faith and go free and nam amanim yes you hobby let me say it again yes you can one e wo boat no minima mania wo komo say that I'm a Thomas sofu but midway kan na wa hyene nso yes wo mu bio. Now, so they were a great danger. They were in a great danger. Even they lose their life. How many bow into a choir? Yes, sister, I had a person tini. The won come no aware no no Yesu ada wo mu no ahona nsanchani be pia mo nya wadanse business na collapse pa Yesu ada wo business na ho a opese wo sori paka na bompa ye na danse ba what be show mu God is watching us to rise up. Nani wada wo mu no Yesu wo mu so wada wo ho wada wo adwuma mu wada wo sikase mu won krata asema wo tu wana ma no wada ko pim se wo be hu so ono ni wo wura na wo de gidie be hyeni mu no na wanyane no saa Yesu no obeye ma won sankire ne menim epia o se de ma give up. Don't give up. Asoro wo no mo me jai me ko Assembly of God me jai me ko ICGC me jai me ko Pentecost. Of course asori bia ye baby ye boy Yesu din kwa de ya asori nanso so me nya me jai na digidie ne brewo menuma de kura ma wo boto wa brabom wo fam the challenges that you are going through you alone, but Jesus knows better than you. Wo obem nyame no sa ahwiase ni wo asori ani ho enkugu ni wo enkumudie ni ho Yesu ja omo so mo form experience nya adwuma
Ebia nka omu nyina be ko won be jai but omu sa de ne nkoyie no. Anya de ya ba ko na de solution ba sa kere mnye nkonyane o papa no. Ye nkonyane because senkyerene a waye de obetumi abibia fa ho. Na Yesu asa 10 ya bi se omu se mo amugidie sa because odi ka de amma wo mo something potential bi wo mu anya me de amma wo na say wo sorry na wo nane Yesu beje wa atu. Don't give up. Wada God is watching his word to perform in our lives. Who told you? Onkechi wani mu twintwan on say wo fiewura tete wo na Yesu ada wo fiewura no mo tete wo asade e be ya wo nyame a obema wata asase na wo sidan na wo timi akọ wanim wada wo me se sori na nyane no wo mpai bom na say wo da Yesu so ada wo hwe wo wo da dodo wo chance ya say wo sori a wono so be kanya ave reverend for the now person the source odi for ban so de be kan na fi ya pomp baby a odi afa ne ya na me pese betu obi fu se obrea eya daje wa hu kakra you see obrea eya daje wa hu kakra na odaje wa hu kakra number 2 am pese mesan e de ka hu beauty se ne wa bohu ya uye den a also hu se wo master wo wura enti mu ye den mu ye den dan wura na no dan wura no a e de ishira kese e de bebro enti ana pei dan Yesu u dan Yesu a obema wenya resource e mu ye den sufre no na so sufre no a senate bia no obetio enti nda ozofo eyedru wade ase ebi ho ha oso mi preach no na misini ama na wada obo ndaye anase mi ye we ni penino wada yes we kire se bawo enda na we eyenda angasa Yesu dayo e kire ni nipesu a oye enti se edumri bi na so hu so penino wud we ni hu so waye mere a onye mere nemum onhome na so sori a ne awuntumi ye no obeye e ma wankasa hu adwiriw because bra wom konyane no sori ye no kasa kire hum ne hum ni jaye no wom se na nipa ben kura ne a o sayari o yese o mankrofo aduane di o sanso kasa na ehum eni nsu a ebekum mu nyina na ne nyina de ne nyina jaye inti mi peso oti asese se ukọ master ni nchen a me hunu se we you to chini anase watu na dwim but obe sorry e mana be ye nia wuntumi enye radisha denaro ikumi otsu denaro ma bravo imu Ugusuti Adom 106.3 FM. What if I miss about so? I hired this Heaven Gate channel. Heaven Gate channel. I wanna make us say, you do bag your decal gate na no heaven what? DJ wanna good morning. Abra Santi good morning. Mahini. Alright, mama, unim akubia bebesa o de sosman. Unim second to say. Ye dodo kabia. Ye ka dodo ase dom na ye nyina ye wodwuma ba kom. Ubem se dru bibi na se bibi ba enko ya. We need one person to rise up. yes 1 or 2 person. No utimi di adwuma no mu de efem wanase efie na busua se busua no ba ko ansori a onso nti yeire tenka wo mansori a kayira no so beba mpa de wodi wani hunu e wa busua se mrantie nyine ntimi ngo ntimi nware emekwa awari a wo bia hu impuntu bia but as I say nipa ba ko timi sori munenko Yesu yanim. Wo se nipa ba ko sori wo busua na twidom ne ba Kristo mu. Odi for ba. That's it. The calculator. Okay, the 4 here. Saneka no. Okay, the 4. No here.
enti onyankopɔn de adom akyere bi awura ɔkandifo mu to mo hu se afedi ya yapem no awurade nyansa ode ma on ba ko sɔre se da bi we de wo se ya na ye wo bi o a ɔno ye kɔ ne nkyɛn obetimi ayɛ dɛ abɛboa yɛn enti omo twɛ omo ani kɔ Yesu o se awurade bre na afi ya ye de ahoden ayɛ yapem sesi a wo abɛboa enti onipa ɔkandifo bi ho hia ni nyansa mu dɔ ɔkandifo nyansa mu dɔ sana ne ye papa ka no so obi ye adwuma na so bre no home a ɛna nje sɛ ne ho srasa ana ne nyansa no dabi ɔtsena se ne wɔhwɛ mo ya mu ye nyina ɔhwɛ mo no ne enko yie no wato no bo asaya de atenetena mo nti ɔkandifo ne ho hia Minim huma etu sibabese miensa enan ye kowrade anim abompa ya ka kire rade yenim de ahye so amanie manyina kutiawo ayo se Yesu ni ho sorry nyane no anya ferie nasiyo focus ayare ya wo montumi Omba Yesu wamsi wasuafo ya yebia Yesu kasai asa suafo ni nkran onkasa brantie bi ko kanse Yesu se mo gidia nka mo bekasa masa people we kura tutu owie no ko gina people mo tutu amfahwe Jidie na yira mesi 2022 so jidiem kutawawari enum kutawasika semnum wa haubeba na ebroswa jana to Yesu dikin ho dickness wo ho eda wo ho pesad na eda wo ho so sofuni ho jana to ade obetumi aboa wo na sempo wa mo wa fisa twrense ya menya fie ho ntuni paso nipa betumi wonim nipa me ansasi fom enso wonya de o ma onsensi fom da korade anim no pe ye nyina ye keguma korade anim se urade da bia wo ma adru biara adifo ba ye nyina korade anim ye ne atiefo kasa kire urade se urade ba bia medru wasetre mu biara ensu bi ye bunkama fameso o how bi eye bunkama fameso pache mompa ye korade nana pe wo Yesu Kristo ye dikana eba wani musanse wo nyame a wo ye no kwafo wona tumi nyina ye wo dia urade o kasa ma ye nyina tete se ye ni bompa ye jaye tie fom pempem wo tie ye ewa mana na kontium ashawansa wo kasa ma de nyina tete urade ya dia ye bunkama fo bi so wo how ye bunkama fo bi so so be a jari will be a branch of a bomba you. The Indian walk on to one assembly, walk on Jamaica fruit train, one assembly was a customer to Maha. Let the Sonia you have washed and glasses. Rather than Pai Bonnet says, Kenya one, Wabaya frozen over yes, we are my boy, yes, we are my boy, oh yes, we are my boy, Rababa, branch of my bomb, we see my brother and Radie mempa bani so na me wa ensanso ni Nyankopon kreba de na na how do you na kra ya potonos radie mempa bani se so woni wonyam ma wa dance wo Yesu Kristo tirimo radie ma wa dance na na pray with sign for your life yes slow us down tempo ayen se mo no drone kono ho radie fa won sakano tene membiara radie akasama fotobiara wo Yesu Kristo tirimo yelim so yenyame a wo ya no Radie ya bani nyinamo ya bani bama how ya tell Radie jinifimo and I know bani obi biara na bani Yesu Radie suafo nyina ba woni bo Radie kanya ho yenim so nyame no kwa juma nyamhye e dia maudi asho anyamo e wo Yesu dirimo amen
Erade enano pe ye bompa ye jai ni ye betra ha kan ye nyina wunyame wate dada ye ne ebusua santene ne wo man ne ye nuanom ye namfonom ye krunom ye nyerenom ye manom ye dwuma ye fo ye workers ne obi biara ye boss ye ne omo ye dwuma mampani so besi abofra so ye nuanom wa kwantuom om kodidi obi man so businesswoman bi erade ye mpai bo ne se hyew ho anwumanyam masem yi enkanya wo mama wo madanse semre obi akɔfa nneɛma bebree nanso awurade me mpai bɔ no sɛ wo awurade wo bɛma nneɛma nyinaa bɛyɛ yie deɛ na bɛmu buo mu nya awerɛ kyekyere deɛ sua dware no fa sɛ deɛ hyɛ n'afromu ma awurade ɛnɛ bebree na bɛkɔ interview anama obiara wo matuo yɛ gyae ba w'anim ɛsiane sɛ woyɛ nokwafoɔ no wayɛ ama yɛn wogu so yɔ na yɛnim sampaa no awurade daa ne dɛ nyinaa no yɛde adanseɛ nso ɛbɛma ho ɛsiane sɛ wo ne yɛn adi ne yie wɔ yesu kristo dere mu amen Samutsumenya munopia anyameo chire nyankopo ya Adom Ahengua my father's house in Pipe Bobe Cosso then for Hushemubi dance of mine a runabout Cassiano Quenim Kakra Beachem Johnson for Hushemubi a China Adoma no Pana Watri Ekokusi a Dubacon Sana Community Fund so Bebaso Sa no pa no Concosi Dubacon Community for Central Assemblies of God. If you dance what we enemy never again all night and so basso then on my father's house and you home free. Nebu abemuno Mr. Tianamon and Pai Boni be baby and your boy is doing how touch me good morning was baby a boy is with yes it's true now kwa will be insurance for rather some name one American spare parts Mr. Jamai pass or honomo bit say Astra B and Nizai Amira and Mr. Bushi Saruno a golf engine, golf doors, ni bonnet, waiting me a frame contact you. Peso Babeson Abra, frame ya, na car crowd cram. How abusu can so ubit me a taking number C. Taillight, I would do a brave Benz, C class near day on Sabitimi a cabin, and the doors, Passat, and so on near my engine doors. A pampamoni and I be a tradibia kama, community 25, when you drew. Free DPS on a bar now drew a friend say Viary almost last stop on now the ones I will near or right side with the open ubisa spare part to be drawn or a crown kama. I will be a bachelor open so from a number 0244 27 85 45 0244 27 85 45 Adom 106.3 and Appiagyei. Bedas in Yamin Shroud.